اما اول بدن هناك زانیاریین زیادت لسر و پانیلا بناو زمان نتوه که لوانی برای و چوار بکرن برز عبدالرحیم اورهان هفسروکی اکادمیای وانی حج باجاری وانی جی لگن مد که عبدالرحیم دمات باش به آرمان جواج به پانیله یا لسر زمانی کردی چی بو و هنگیش نه چه انجامه که؟ دم باش سیما خانم سلاو و رز جوا و جهر کرده که هر در جهان را دشینم و همو کسین مگوهدار دکن را وک اکادمی سازیک سویل لسر زمان و چاندا کردی خباتان ریوه دبن جبر 21 شباط روژه زمان زکماکی جهانه ما خواست لگل گل خواه هشیاری زمان هم بر کردی پیش و ببن ما به آرمانج اف پانل دارخست و پانل گلک سرکفتی باش در باس بو شکر هم پیشکشوانت ما مجارم خواهان زمان هم پرسن لگرسیش گل و ما گرنگی اکو لزمان خواهی در کتن آنی روژه بیم راستی روشا لباکور دنگمت راسته؟ بله کرم که بله روشا باکور جبو گلمه باشور بو روشلات روژاوه هنه که دبکو بیانی بوید مروف کرتاسی بحثاوی بکتن بلکه هون در ولی بنرن چما حوجت کت پانلک وها بکن لی جبو ترکیه تشتین وها گلک گرینگن ازمن جبر کو وکی و جهندی پارچه اندی امنه خودی درفتن زمان پرورده اینا زمان خواب هین کرن اینا و ما هجمار جیندان و داره لترکیه به 10,000 دبستان هنه 200 زیاده تر زانینگه هنه جوانه ده یک امبیجن بو کردی نهاتیه تخصیص کرن همو زمان ترکی با آوائه که حشک ده نیشاندان و با آوائه اسیمیلاسیون ده اویدی کرن مسادانه که کتو زمان خواهد لوی داره هند بی پشتی وان داویا تکوشین مجادله برفرهتر بو به درسین بجارته و فرمیلک دیتنه او جی با آوه که و گلک کم و با استنگین مزم و تیتا مشاندن جبر هنده لوی داره زمان خودی درکتن مکتب دا مافی درسین بجارته خواستن پانل آماده کرن یا جی سازی آوا کرن و دوان سازیان دا کورسین زمان دا این طیبتی بو کردی تشتکی امتکارم بجن وکی نان و آف بومه هوجه لازمه. عبدالرحیم و ناو پانیل جی بالکش زمان نتوه اف بیروکه چاواهات میجه و بوچ زمان نتوه؟ بله راستی عناصر نتوه یک آخ به یا دودیان جی زمانه حتی که او زمان نبه به هنده تشتیدی دست خستنه به سیاست پیشتا چوینه یانجی ماپین آبوری ین جواکی خستنه هون نکارن نتوه خواه تمام بکن هون اجیش خواه در کون ورگرن تشتیگ دی ورگرن فرمک دی جبر به مهمیه زمان که نتوه و گردایه هم سر و مجاره به طایبتیت ست کنن خبات مایت سیویل جی گرانهایی ددنوی و مخابن هم مجاره ده سیاست مایت سرکا دانا پارتیان دا جی تیرخانه هاتیه روژف کرن جبر هنده جی اویدی یک چید بیتن که ماسی یک داخوازی یک چید بیتن دماکو او زمان نبه هون نکارن بگه هنه چاندا وی ملتی هون نکارن بگه هن دیروکا وی ملتی طایبت مندیه توی خوشکی آوی موزیک آوی اوه همو به زمان و علاقه دارن حتی که مفتا زمان تنه به او شخصیت جی آوانا به بله و پانیل دا و گود دوی 6 میلیون مالین کردان یعنی مالین بکنه فرگه ها زمان دایی که اوی پروژه چه و مرادگاره بجی بینه؟ بله راستی گوان هنده تشتا داخواست کن وکی بیم جارا مگوتی ام مالت خواه بکنه فرگه بکنه پول هر مالی که بلا پرتوکین کردی هبید اپلیکیشنت ما یوتیوب دام تشتین کردی تماشا بکن اوا
سشتێکی بینمە زمان نایەتەوە معنە کو ئەم مافێن خۆیەت و زمان ببیتە فەرمی ئەم کورد شریکێ vê dewletê ziman dibîte zimanê perwerdeyê an ku statiya me ev cihê xwe diserkinin ew daxwazê cida ne bes heta ew pêk tên giringî heye ku mirov xwe xwe bi keda xwe ve zimanê xwe biparêzîtin. Evê jî saziyên sivîl gelek muhim in hejmara wan zêde bibîtin yekekî akademiye û saziyên diyên heyîn mirov piştgiriyê bide wan hejmara wan zêde biket kî çend Kurd li ciyekê gehiştine hev dikarin sazî ava bikin bi wî şeklê re bibin. Ji bilî wê jî em di serdema kesayetiyê de ne şexsiyeta da ne her şexsiyet bi xwe xwe pêşvet çît xwe pêşvet bedin bi wê avayî ve cihê ku lê sazî tune be derfetên dewletê tune be jî rastî mirov dikare mala xwe bike fêrgehek û hejmara me li Bakur wekî me gotî 6 milyonan zêdetir e li tevahiya dinyayê em 6-7 milyon ji bo Bakur eger em vê hişyariyê bi alîkariya saziyên xwe bi alîkariya navdarên xwe hunermendê xwe û bi taybetî jî siyaseta xwe ji milletê xwe rica bikin pêşengiyê li bikin Bakurê Kurdistanê zêde naçe bo tûmarkirina navên zarokên xwe di dersên bijarde da. Belê belkî sedemek ew e ku daxwazên me zêde ne tişta ku ded kêm e biçûk e ber hindê daxwaz jê zêde nabe sedemek dî hindek pirsgirêkên saziyên dewletê ne tu daxwazname jî didî ser nasekinin guya xwe nadinê wekî din jî dema ku dewlet pêşiya wê tam neveketin legal neketin malbat jî hinekê tirsin zarokê min îro vê dersê bigirîtin gelo pêşerojê yê bikeve sicîla wî yan ne ji ber ku piştî 15 tîrmeyê sala 2016 sazî û kesên bi kurdewariyê li eleqedar ne ku em bêjin rêxistinî çekdarî filan hema tiştekî sivîk jî kiribe dewletê bi xwe wek tehlike dît hinek ji kar havêtin tesîrek jî ev ye ya sisiyan siyaseta sereke ya Bakur bi temamî li vê pêvajiyê xwedî derneket rastî salên ewil ekî salên ewil bi baş lê xwedî derketiba derfetekî mezin dê derketiba holê bi milyonan xwendekara daxwaz kiriba gelek mamosteyê bihatina îstîdam kirin kar hilgirtiban pêşiya Kurdiyê xweştir ve biban lê îro şûnda jî em vegerin dîsa bi awayek micid vê daxwazê bicî bînin ne tiştekî biçûk e ew jî serkeftineke em li vê derê bangewaziya xwe jî dîsano dikin her miletê me bila wê zehmetê wê kedê bikêşî daxwaznamayê xwe bibin bidine dibistanên fermî û daxwazê vê dersa bijarte bikin û teqîb jî bikin ger alîkariyek hukukî lazim be bi wan astengî derkevî jî dikarin mera û baroyên wilayetan ra bikevine têkiliyê. Gelek spas kim gek Abdurrahîm gelme bûyî spas bo birêz Abdurrahîm Orhan Hevserokê Akademiya Wanê. Ji bo weşana we ya wê xusûsen ya gelme û tevahiya wan demên dawî da em bi we serbilindin serkeftin. Spas bo we jî spas.